Kumin November ni to ber.tu ni somni le pakua kan lo chuang kai le ta a bazar thil tu te chi bai ule Israel le Hamas inkar boina chungchang le khovel chanchin thar dang ilongai thleng u nimin khan Israel chuan Palestinian tang somthum pathum man chuale ta a heti hian anin rem na angin Israel hian Palestinian zel tang mi za somnga an chua ting ta a Hamas lampoin an mi hren mi somnga chua tura anin tiama somnga le pakhat chuin anjinga hian kumthum mi phir an telawangin somnga pakhat anita ni Israel e Hamas inkara remna siam tura inpe Qatar chuan Israel e Hamas inkara indawlova omri tura in remna leilok an nei mek chu ni chunga tan po se ni don ti apuanga Israel chuan Qatar thupuan chungchanga hian engma soi ala nei lawani Israel Prison Service te chuan West Bank ka offer prison atangin Palestinian mi somthum pathum chuan ni thu hian puanga ma se mi pale mei chieng zat nge ti tele an kum zat te an puang chiang lawani tang in thleng ton nan nei lai le anin ka lo lai hian Gaza chuan tanpuina phuru lir thein tlan lut zel boka Hamas te chuan in ka haite naw nei mek hi ni chung an chun zom le ni chuan mi somni mei che le no pang an chuale ang ti an soi to a Israel chuan an tang chua tum zat an la soi lo thunga ma se Israel Prime Minister Office chuan tang chua thei zinga mei chia somnga an list chok to tiero an soyani Gaza tanpuin da thil sang phurlu ani chungin mi puiten har satnan la tok na sa hle ni in soyani a World Health Organization WHO chuan risel na lam khoya malaw na thoi lo chuan bom thak wanga thi a in natna le hri wanga thi an tam jok thei don ni in an soya WHO thu puang tu Margaret Harris chuan tuna hian dam doi kan nei lova vaccine kan nei lova tui thiang hlim in tur om lova cho awanga thiang hlim na lam phei chu soi ngei na am lo tuna hian no pang ko thalo an pung da sa hle to ani ati tanpuin na thok tu da chuan checkpoint honbel thoi ni sen du thu an soya inka hai nei mek chu chun zom ngei ni sen du thu an soi bok inka hai nei chungin tanpuin na thil sang hi trak lian zariat velin Gaza phurlu ni in US official te chuan an soya ma se ei tu le dam doi mamo an tam to ema wangin anin dai lo na sa hle ni in soyani Hamas ho hian Israel mi hren mek za somsari vel an la neya anjinga hian mei che le no pang engemaw zat an la oma US chuan in ka hi nei chun zom zel dan an zong meka Hamas ten an mi hren zong an chu vek ma chuan in ka hi nei chun zom zel an du thu an soyani nimin tlai khan US le Israel intelligence ho tu te chu Qatar kho pui Doha kalin Qatar Prime Minister Hovin in ka hai nei chun zom zel dan turan soi ho ni in Reuters le AFP News Agency te chuan an ziaka he in biak na hian CIA le Mossad Director te ba ka Egypt ramatangin official an kalbok ani heti laya thil boi thak tak om chu Hamas te hian mi za somsari velan la hren jinga engemaw zat chu an ma anin kol lovin helpol te naw dangin an kola Hamas te hian an omna chin hriat lo an nei nual ni in an soya engtin nge ma an lak zelang ti chu zo na lian tak ani mekani Israel mi Hamas ten an man hi Israel run na Hamas ten an thurwal pui helpol te naw jok Palestinian Islamic Jihad PIJ le helpol dang ten an kol ni in soyani heti lai hian Israel Central Bank chuan Hamas ne na anin be na wang hian Israel chuan dollar tu le ding on som nga chuang an seng to ni nan chut Bloomberg in an report danin Israel Central Bank chuan he in do na wang hian Israel chuan sum le pa ya na sathakin na tuar dona an ram economy than na po a than dan tura an be sei aya za bial point pathumin na tin hiam dona nakuba than na tur po za bial point pariatin na tin hiam thei don ni in an soyani Israel in he in do na wang an sum sen zat hi dollar tu le ding on somnga pathuma ting mek ni in Central Bank chuan an soya hei hi Israel poisa shekel chuan tu le ding on za som ko le pariat ania Tel Aviv khopuya mun nei investment firm Leader Capital Markets chuan kumsang ni le somni pathum le somni pali chunga Israel in dona ta na asum man tur hi dollar tu le ding on somli le pariat point panga ni in an chu thung Israel Ram Finance Ministry chuan tuna in do nakal meka hian Israel chuan ni $10 makta doi zani somsari velan mangral ni in an soi thungani heti la hin Israel Ram Finance Minister
Bezalel Smotrich chuan Palestinian helpol te beina wanga har satna tok tran puinan sarkar chuan COVID-19 hripui len laia tran puina pek aya tam tran puina duang mek ti asoya Israel sarkar hian budget an duang meka chuti lai chuan governor Amir Yaron chuan sarkar chuan thildang an sum man nan ti tlemangai don ni in asoyani Israel Central Bank official te chuan indona lama sum man apun chak viau lai hian Prime Minister Benjamin Netanyahu sarkar chuan sa khothila sum man na le West Bank ka chengte enkol nana sum man ti tlem du lo chuan har satna thlenang ti alo om thu an soi ve thung sum le pai tam takalwan ral mek lai hian boina thlen na lai om Israel mi puide chuan ril rulama har satna na sa takan tok mek ni in Israel Rama Health Maintenance Organization chuan an soya Israel le Hamas in dona wang hian riru ha chok na damdoi chu doctor tenan cho na sa hle ni in an soyani Clade Health Services chuan report siamin riru ha wanga damdoi manga enkol hi September le October thla khan ma in za som pakhat lai nan pung chhoti an soya an damdoi man jinga hian psychiatric drugs le tranquilizer antidepressant le anti anxiety damdoi te chu doctor tenan cho na sa anti ani Nimina Trangkhan nei to ram foreign minister te chuan Belgium khopui Brussels sa tunlai khovel thil thleng sang sang chungchang soi hovin meeting an neya heta hian Russia le Ukraine in do te Israel le Hamas in do chungchang te an soi ho ani NATO foreign minister meeting hi ni hi o turani a Russia le Ukraine in do na kalmeka NATO a thok ho ram te chu Ukraine tan puina pezel turin anin fuya heti la hian US le European Union in Ukraine tan puina pek bel tura an rom man to sa an pek theiri lo dan te po soilan ani US and Ukraine nena hian tan puina chi sang sang dollar tluk le ding on somruk le pakhat hu vel zet pek tumin rom man nan siam to a mase congress an pass theiri lova heti la hian European Union po in dollar tluk le ding on somnga hu zet tan puina pek tura rom man nan siam po Hungary in ado dal ta dawangin an la pe theiri lawani Brussels meeting a hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan US and Ukraine tan puina hi apek chun zom zelang ti hi karing tlata asan chu he in dona hian US ram himna khoitel tlatani atia NATO kan tho puite po tan puina pe chun zom turin kangen bokani ati Russia le Ukraine in dona hian thlasom ni le pakhat zet o to wangin NATO member ram te chu an chaw thokhat to ni in langa voina meeting an chun zom na Ukraine palai Dmytro Kuleba chuan meeting hiron chim ve in NATO member te tanpuina tho konga ban wai thlato te chu ron cho tho le tumdon ni in soyania chubaka chuan Kuleba hian Ukraine in NATO zom ve theina na chakzo ka malak dan turpo foreign minister te hi soi pui rin ni bok Ukraine run tir khan Russia chuan NATO ram zau zel chu anta na him lova NATO member Ukraine la lu tumna adu lo na chu hetiang man la na chan ril berani thu an soya tuna chon Russia thil soi thin dikna kan mu chau mek ni inalang Russia indikum February tha Ukraine ne na anin rina nai Ukraine ram marun tan tira Trangkhan Russia le Ukraine sipai jinga thile hliam noi nga velan omtling to ni in chut ania civil mi sing khat velin nunna an chan to ni in Ukraine na UN Human Rights Monitoring Mission chuan an soi bokani NATO Foreign Minister Mita hian Serbia le Kosovo inkara boina chungchang po soyantum ni in hriatani a Kosovo police ten beina an to wanga boina chuak mek tire tur hian NATO chuan peacekeeping force engemaw zata da to ani Israel le Hamas inkar boina kar sari lai o to chungchang po official agenda chuan tel lo na a an soi ho ngei rin ani a chubaka chuan thasom poriat chung zet Turkey le Hungary in NATO member ni an pompui theilo wanga member la ni lo Sweden chungchang po an soi ho rin ani Turkey ram President Erdogan chuan Sweden hian Kurdish sila king helpol laka ma alak that du lo wangin Sweden member deal na hi apom sak du lo ani Nimin Khan China in do long chu Myanmar kho puyangon longchol hmuna thlenga China hian Myanmar nena anin rina laya Myanmar sipai sarkar do tu te inkara boina chuak mek thli thlai turin indolong lian hi atirani nimina yangon khopui thleng te hi guided missile destroyer Zibo le guided missile frigate
Jingzhou te an ni a sipai po zasari layan phurutela nili cham tura thok chuak ni in senior captain sunbo a hovakalan ni thule anei le in tur mamo phurtu long kian dau hu po atel ve ni in global light Myanmar chanchin bu chuan an ziak ani an soidanin China long sipai te hian Myanmar sipai te nen sipai nun chan an zir don ti ani a heng China in do long te hi Somalia ram hnai Gulf of Aden aru ho veng tura tir thin Chinese Navy hnuaia 44th Fleet long te an ni a tun thlatir khan UAE lama po 44th Fleet hnuaia long te hi mu an ni bok China hian ni kumkum top lama covid hripuya wanga in khuwa khirna hli ani hnu khan Southeast Asia ven himna thok turin indo long lian an tir kwal na sa hle a tun thla po khan Vietnam long sipai te nen Beibu Gulf joint patrol an neya Laos nen po defense exchange program an mangbok ani bazari lo thira wangin kan lo me